Hayi kona kulikhona bani. Uthi lapho uthi sokwemukele phela ukuthi sokwathethe ke banifana. Emva kwaloko umbone sekaphinza abuya lo medeni. Alanza labantwana. Nawuthi uyambuka lo baba leta naye ngemoto ufane exactly nalo mfana lo bekuthiwa wakho ekuqala. Nawuthi uyabuta athi kuqhubekani. Akutshele ukuthi wena na uqibuka ungaba nemithando. Ah! Hlabeni. Washo spoko. Awusengibani manje lesashaya ngosiyami. Awusakala ngwenya. Ngabe yini asakhala ngayo? Yini sakala ngwenya umuntu asebenda? Uthi uyangibona lapha emasimini ngingedwana. Manje kunane sakala ngwenya. Uthi uyabona ukuthi lesimo sikabi ndabe sinyanyisa wena ngakhisimusi into. Khohlwa sakala ngwenya. Ngeke uze ungibone. Awuthawukeva ngalomqhudelwano lo wentiwe nguDisky Bet. Ndiza nathi Aviator tournament le 5 aside. Naphela. Khohlwa mina ngangibale kunaniseni sakala ngwenya. Awukeva lokuthi nombolo 1 uthola 50,000 ingoma bese kuba nemphudi. Phindze futhi angendelwa neparty la akakhetha khona emangweni kuba. Nombolo 2 uthola 30,000 bese kuthi nombolo 3 uthola 20. Angifuni nje nekunitshela ukuthi kwente kanjani. Bengithi ngawushayela wena la ngabele ngathi ngathi ngibona ingqondo yakho sele ngathi ayibuyi kahle. Kwazi lapha bathi kufanele ukuthi sibe ngu5 egroupini yaka WhatsApp. Yebo. Bese kuthi emva kwaloko sesi-eda le nombolo yaleka yebo phela. Yaleka Aviator lapho khona isitasa isiniketa ilinki yokubonakala ukuthi ema-point ethu anjani. The more sidlala le ndiza ku the most sifakela nema-point siyakhona nokuthi ibona ukuthi nyalo sesinginombolo bani sibone nokuthi nyalo emathubi ukuthi sithathe lo nombolo 1 nombolo 1 bani. Yes noma ako sakala ngwenya kuhluphi noma sesimwinile lo 50 siugelana according to la mama masela ethu. Yebo phela siyambona lebeka bheja kakhulu ukuthi hayi nang sibone ukuthi hayi sakala ngwenya ukugijima la sihafule kanjalo. Ay singakhweshe mabhozeni. No. Yendiza nathi yebo itela lokukhulu kakhulu 5 aside. Wena hlanganisa lo mkakho bese uhlanganisele abantu la singene la